Kublai shibune pi barok ki parlok ki baju pej pekerjaan ya kene kasanan mau benar. Te parlok barok mentang awan ra ban pentip sepi ya kene ke we ke jela kai football tournament ke bahe du apo Southwest Castle District mau keruat. Akabaya kene ke football tournament latih berukum ke football invitation tournament arjar play arjar arpsau malah penjaj ke Molong Wir Sport Club. Tengawan berpentip sepi mentah kenang berpentip barok ki parlok kan ki pej ba nong song jong barok ke Meghalaya berkum juru ke Tan Southwest Castle District sebab banwan pej berwan pisah dalam jong hikmat hakabakan ne ke football tournament and sedang no nadu ke arpra tarik Ottawa arjar arpulai hakaba aja kun ke baningkong kalong hapedeng ke Shillong lajong kan kun bersah ya ke North East United FC. Tementangan pulino ya kene ka notice lan ne kene ka jingpun bena hak baik kinong panya cila de pelaj haki social media paper. Dengan pulino ci sendan menta parsas kap ha namar bagi no penya cila de penyaj bah du kata-kata pada ngau songkun bah haba ngiyo ngau ya kene ka notice ha bagi no penya cila pelaj. Te ka Molong Wir Sport Club kan perlong ya ka football invitation tournament arjara play arjara arpusau. Kene ka Molong Wir Sport Club kadon hapo Southwest Castle District mau keruat Meghalaya. Pat kadai ru ka jela kai football ka ban ningkong ru ha ka ba penlong ya kan ka tournament ka bahe du apo Southwest Castle District. Pat kan sapli perdano ha ka arp pratri otobar arjar apply ha ka por sibajino paisngi. Pat en pela kaya kan ka football tournament ha kan ka sedang pat ha baro ka si tournament ka de hamadan sajnat playground Maulang Wir. Teka dia kun ke baningkong hakane ka tournament ka long hapedeng ka Shillong lajong FC kana kun bersa ya ka North East United FC. Aku ba pilatib hi baro ba ka Shillong lajong ka de long ka klub ka bakumno ka North East United ru ka long ka klub ka bakumno kini berarti di tim kilong ki ba klan bor bah du kata haba ngej ba pilatib ba Shillong lajong ru ka long ka baklan ka klub ka baklan bor bah po Shillong hamta masuk Shillong Super League bat kumjuru haga I-League bat ka North East United ru kalau nggak klub kebaklan bor bah hakabakan tangdon mentah po kajia kun haka ISL. Tegini ki pro arti tim kilo kebaklan bor bah du kata tesawan bantaki dalagi jong hikmat haka te ka arpra tarik hapo madam sajna Maulang Wir. Te ka bayrung nam ta jong pi ki parlok ani ki pajba ki bawan pej kai ka long chisba santo tingka way. Padya kini ki tiket entry dan ki tiket bayrung jong pi aka teges ni entel kairu kaka loki dro ya kini tiket bayrung jong pi aka bakabani kong rupin yo san hajar bat kabalai san hajar kamut ada tiwan pe jela kai la pidon bok lai pin yo sendon dak pisa san hajar bat ka yo pan pe ya kan jela kai ka bahe du apo Southwest Castle District te nak menta ki VIP ka tiket kalong lais pa tingka kemudian airu dak kasha free light refreshment te kita bakwa ban song VIP jaka ka ba biang bah ban pej kemudian pilsiu live spa tingka te hak te si gadan ru ka live giant screen hapo madan kemudian kan pen iru ka dakar screen ka bahe ba hapo madan bat ka LED ha ka ba lada pi kwa ban yo iya ka replay ha ka por ba tab gol le ha ka no ka por ka ba kami tenat pin yo i hapo LED TV te ka long ka ek was so tenaba hadu kata ban yo ngeu ya kata ka jing penjaj da kinong punya jaga sport club hakaba enbu da kajian screen berkem juru ke LED ban pen i da ka replay ngimju yo ikot gum kane bat ngin saya saki ha ka tegesni ha ka arfratrik hapo Maulang Wir bat ha ka tegesni sedang N1 ban pli perda ban long kongsan da iba Arden milar basaya moj uba dewi MLA jong kan nong klem constituency uba deru upres long ba jong ka parti VPP te pilatib hi baro tengah ngej ba jingwan jong i kan ai mesim ya baro ki player bat kamtam ya ka sport club bat kamtam ya ki ba jong ka tanya ha ka te gasni te kamso tanat isu ka long ba endon ru ki share lidar kemut ki nong penbernge ni ki nong shot ha ka te gasni ki long ka ba such ngan ladap yos ngeu ya kan ne ban pen song shit ya pi ki ba ki bawan pit kai ha ka te gasni Tika ba kams ngo tenat shushu kalong ba ha ka tega si ka noru ka loki dru ha ka ba ka baningkong pinjo da ka bolero pick up brand new kemut ka bolero pick up ka batmai pat ka bar pinjo da ka pisa san pojar ka balai ru san pojar ka basau ar pojar ka basan
Arpojar bat kaban riu chip hawajar. Bat kador tiket ke long life pa tingka kawai bat larat petit arteli pinjau fans pa tingka arteli. Tika long ke ek wasu tenap bat kador kabadon bot lani kaba yo nong ya pi lada piyo ya kane kabalo pick up ha kaba pinsiu tang life pa tingka hande piyo ya kane kali kaba thamai bat kaba rendor du kata-kata bat kunjuru ya kini price kaba arah du kaban riu tak bisa ha kaba pinyo lagi po hajar sudah. Ngengit pinta wana cimen taru ha kane kalau kidro kane ka pasan po kane ka bayrung kane ka bayrung jong piru en pel kai daka lo kidro nang ba pin yo ya kane kisan hajar tingka hadu lai teli ko long ga jing onong ya pila da pi ya simenta na pi wan man pe kai ya kane ka jing la kai football cis pasan po tingka ka bayrung ada pi job ya kane ka lo kidro lai pin yo ya ka pisa san hajar tingka tengit pilar stu ba bat ngengej bat pin sawan ban kersan ban pej bat sakia kane gaji lakai football ka bahe du apo district ka Southwest ka Hill ban ngengej du ba kane ka tournament ka long ka iternat bat ka long ka ipu ipung kam tam hak te ka sisdang nambar kumbangi la yosngau ya kane ka jingpenna ka long ka ba ngau bun cisha bat ka basno shongkun ngengej pin sawan ha ka te ka sngi ha ka ba kane gaji lakai football ka long ka bahe du adu kata-kata ngatarai ka price kan kot adu arpo ini absan lag baro tenga nget pinsa wan ban saki ya kan ka tormen ka bahedu hapo Southwest ka district kam tam ku tigi pat ba ki ba ik ki ba sutana ba ban pe jaga jela kai football parsawan ban kersan ru ya kan ka sport club molongwir habala penjakat kan ka tormen ka bahe ha ka district titang kan ka blage nyin saya kendu ha ka te sini